Reka turebe icyo amateka avuga kuri Bobi Wine. Bobi Wine wagaragaje ko afite urubyiruko rwinshi rumushyigikiye mu mabara y'umutuku menshi cyane. Ubundi Bobi Wine iki gitekerezo cyaje gute kugeza uyu munsi aho mu Bugande bari kwitegura amatora, ariko ijambo Bobi Wine caguranyi rikaza imbere cyane. Ahari bisaba gucuranga indirimbo ciwanyi kugira ngo umenye aho inyandiko zitabye munsi y'ubutayu bwa Sahara, munsi y'inyanja ndetse no mu mashyamba atandukanye aho tugiye kuzisanga uyu munsi. Izina rye yitwa Robert Caguranyi Sentamu, wavukiye Inkozi mu ntara ya Migi muri Uganda ku itariki ya 12 Gashyantare 1982. Yakuriye mu gace ka Kampala muri Uganda mu muryango utari worohewe na gatoya ku bijyanye n'amikoro muri Uganda. Yize kaminuza ya Makerere University Uganda aho yafashe diplome mu muziki, imbyino ndetse n'ibijyanye no kwidagadura mu gihugu cya Uganda. Nyuma y'ibihumbi 2024 yasoje icyiciro cya kaminuza Bachelors of the Laws muri kaminuza ya Uganda. Yatangiye ubuhanzi mu mwaka w'ibihumbi 2000 akoresheje izina rya Bobi Wine bikomoka ku izina Bob Marley. Indirimbo ze zitandukanye yagiye aririmba yagiye ahuza na reggae cyane ndetse no mu njyana ya Afrobeat. Reka uyu munsi mujyane mu mateka atabye munsi y'amashyamba muri Uganda henshi cyane hatandukanye, benshi barahazi abandi bariyo. Reka tubonereho dusuhuza abantu mudukurikirana muri mu gihugu cya Uganda, twagiye tubabona cyane n'abandi benshi baba diaspora turabasuhuje cyane. Icyo usabwa kanda subscribe ubundi ukande like, ubundi tuzengurukane mu mateka atabye mu mashyamba atandukanye ndetse no munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ikiganiro cyitwa Isaha ya none nitwa bahaye ikaze. Reka uyu munsi tugaruka ku mateka y'uyu mugabo Bobi Wine, umunyamuziki muri Uganda, muri East Africa ndetse no mu Burayi henshi cyane yagiye atandukanye. Politiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Robert Caguranyi yamaze gushyikiriza kandidatire komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu gihugu cya Uganda. Caguranyi wari uhagarariye ishyaka rya National Unity Platform mu matora aheruka, yongeye kugaragaza ko azahatanira kuyobora Uganda. Caguranyi wamamaye cyane mu muziki muri Uganda no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba mu matora aheruka yabaye wa kabiri inyuma ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wayegukanye. Abasesenguzi bemeza ko ishyaka rya Caguranyi ryitwaga People Power ryaje guhinduka nupa mu 2020 ryatinyuye bamwe mu rubyiruko biyumvamo ko bashobora kurema impinduka mu miyoborere y'igihugu cya Uganda. Mu nzira agiye kuri komisiyo y'amatora, abamushyigikiye bateje umuvundo mu muhanda kubera kwishimira uyu munyapolitike utakunze kuripfana muri politike ya Uganda. Undi watanze kandidatire ni General Mugisha, avuga ko ashaka guhangana mu matora na Museveni uyoboye Uganda guhera mu 1986. Perezida wa komisiyo y'amatora Simon yavuze ko nyuma yo kugenzura inyandiko za General Mugisha yemewe kwiyamamaza kuko yujuje ibisabwa mu kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ati nyuma yo kugenzura impapuro ze twemeje ko yujuje ibisabwa mu kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Ubu ni umukandida ku mwanya wa perezida. Mugisha ubwo yageraga ku biro bya komisiyo y'amatora yibajije impamvu hashyizweho amashusho ya Perezida Museveni. Yagize ati nzababaza niba natwe dushobora kuzana amashusho atuvugaho tukayashyira hano. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ateganyijwe ubwo tuzaba turi kwizihiza iminsi mikuru hano mu Rwanda turirimba tuti mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2026. Bivuze ko mu kwa mbere kwa 2026 Robert Caguranyi na Yoweri Kaguta Museveni bazaba bari kwisobanura binyuze mu matora. Amatora ya mbere yabaye mu 1996. Museveni yayatsinze ku ijanisha rya 75% nyuma yo guhigika Paul Kawanga
Uganda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2000. Museveni yayegukanye ku majwi 69% nyuma yo guhigika Dr. Kiza Abesige w'ishyaka Forum for Democratic Change. Ariko Kiza Abesige yari yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo we yabonye amajwi 27%. Besige wari umaze kuzamura izina nk'umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, yongeye guhangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka wa 2006, aza gutsindwa ku majwi 37%. Museveni we yabonye 59% icyo gihe. Guhangana kwabo bombi kongeye kugaragara mu matora yo mu mwaka wa 2011 n'ayo mu mwaka wa 2016. Museveni yabonye amajwi 68%, Besige abona amajwi 26%. Mu mwaka wa 2016 Besige yabonye amajwi 35%, Museveni abona 66.6%. Reka mbibutse ko uyu musaza w'abanya-Uganda uhanganye na Bobi Wine Cagulanyi yavutse mu mwaka wa 1944 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9, yafashe ubutegetsi ku itariki 29 Mutarama 1986 nyuma y'intambara yo gushaka ubwigenge bw'abanya-Uganda yari iyobowe nawe binyuze mu mutwe wa National Resistance Movement NRM. Bivuze ko ku itariki ya mbere ubwo tuzaba turi kubyina Yoweri Kaguta Museveni azaba yujuje imyaka 40 ku butegetsi. Reka ngushimire wowe ukomeje gukurikirana aya mateka atambuka kuri Now Isaya none official, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe ariko nawe utarahakanda ikaze ukanda subscribe na like, ubundi tukabana mu nyandiko nk'izi zitabye henshi cyane hatandukanye muri Afrika. Nitwa usigare amahoro.